Ame mo akwa benda so Adom TV bedroom health tips so aha na yedi nkomo simenum 5 minutes from Juada de kosi efiada ye nchekura ntimenyi free ha na wotwe mu paresthesia ho nsem ne yeken doc say burning sensation wa bone to fan run then so ye to so ahwe wan ne betumi anya sa condition ebi doc ye na se asidanya da se paresthesia yo ye ka se paresthesia eno a yedi ho nkomo ne ye ka se honam hyehye na honam hyehye no ye ka ye ne ye se timba honam duane ba bia e betuma ma obi wa ne trim ne ba hyehye no obu a ne nsa ho obu a ne sisim obu a ne nan ho eno nyina no e ya ade a ye be ka se paresthesia obi so ho a ne de no e ma ne honam duane mu ne keka no obu a se de mpane ne wo ne honam duane obu a ne ho twetwetwe no obu a wonya pulling pains obu a bibi ne nam ne honam duane se de moa wa bi ana se sonsono e na wo honam duane mu obu a na ne honam mu aye ne cold ofele bibi sa obu a na se de light bi ne kikikiki no ana ne honam ba bi wo so ni nyina ne be ka se wanya bibi efense paresthesia na en obi obetimanya yade ne bi eye se first of all wo obi a wo diabetes mojabroso the virtue se wo mojabroso se wan regulating yi a se moja ne kosoro bebre a ye be ka se wanya bibi efense hyperglycemia eno no ebetete wo nerves na kora ena unya bibi efense hypoglycemia there's a moja na a drop below the normal range and so ebetuma ma hohye e de ababeso yo obi a wo ye too stressful obi a wo ye too stressful wo betuma nya hohye ya de enti na sa wo study a eda wo ba ye very stressful eda ebi a wo appointment bi traffic bi wo kwan mu school fees bi esikasem bi obi de wo ka bi adwuma mu kura wo master bi chese de wo ye bia no wo ya na ya bo se that day no bo se wo ha na wona ho ahye free bi kura be free asase bi correct enti obi a sa stress no etoa so over a period of time akonya sa medical condition bi a ye fe ne se paresthesia ahohye ya de ababeto so ya wo ya de be ka ne se autoimmune deficiency syndrome autoimmune ne se wa honam dua no akwa awa na ye fe ne se immune system no eno ahu body organs ni bi se eye foreign intruder ohunu se yade na eba etu ohunu nerves no a ohunu se eye intruder bi yade bi na eba o de beje no eti yade bi se lupus yade bi se arthritis yade bi se rheumatoid arthritis ne sa no mani nyina no eye autoimmune conditions sa yade ro sa yade ni bia yade e fe ne se ahohye yade ubetimi ye dey enya obi ani mfie kwa animu once ya wunyini there's going to be wear and tear boni be ka ne say degeneration ubenya wear and tear na wear and tear na wunya no enti na bozo mudru menopause a obi enya be 55 years 60 years ya na wose me ho hyehyeme wo nyini obi enya be 60 years 70 years mema no wose me ho hyehyeme eye wear and tear nti obi bendu that stage ni bozo wakonya bibi spine problem wanya sisia ni nyina no etimi kofa ade a ye fe ne se paresthesia eba beso ye enuane a ye ne di yie enuane asade won bebre enuane a ewo deficiency in bibi e kan say vitamin B12 any B6 nyina no etimi ema akonya ade ye fe ne se burning sensation end point na ha na de enkomo ne besie so any of these conditions ana say wo prostate mo person be free prostate scanning ana wo mu scanning ana yade ya yedi nkomo ahohye yade yi bidi a fa number no ne frɛ yen 0244 86 70 68 0244 86 70 68 Dada say Dr. Duboatin na yete den kano we dey abel level ti e dey bia na wo fam e so frɛ no na onto asoma na kwaje ho aduro no ntem na ukọ ho no manye aduro yeton ukọ ne hospital na clinic ho a o me he fine o chena nso sabre ya don hwi ya na simei na wakan ho ne ato aso paresthesia no medi afia amankwa tamaklo yedase